Ando ke belum? Hah? Marseille kan? Ah. Oh pula.
Mamane bisa beda. Dari Sapua, Man. Itu beda bapak. Masa balik fakir waktu dasar Sapua. Mana bos? Temannya mau pakai surat. Udah pasti waktu ulu isi mani jauh. Baru buat satu semua kita paling aja tak mau tahu lagi. Gua komisi sama macam sebelum kita paling aja yang usaha dari masyarakat. Cepat itu pada jauh. Leba. Aku sobat itu mah. Temannya di kapal iniannya kan, tanya pada kapalnya. Temannya waktu itu di Batu Kaitan. Nah, gini dalam masa sudah anak, waduh dan apa mangabuli sa ilmi. Dan temannya tahu sudah mangabuli ilmi mau pihit. Mana nasi ke Papua?
lapangan bisa menuai sampai nggak mau di depan kamu depan Ambillah tangan itu di sana. Om deh, jangan. Ayo ambil itu makanan itu di sana yang merah di atas meja, di atas meja ambil tisu mama taruh ambil nunggu itu ambil tisu dua ambil ya udah bawa sini semua Ardel bawa semua sini. Udah sini kasih bapak numpaya ya mikir mudi minum Kapan ibu dari kamu pak, lihat sama ini pak, mau apa kamu lihat ini, dulu nanti itu kemarin belum kita, sama ini kamu rubah. Kamu sama Runda. Iya.
Soffono, sono nyari gini nih kita, ini foto tapi ini mau
Bapak jaga Matatun na inanon na abay acara meregas supaya membayar tuama mengingat situasi COVID Venezuela mulai berproses menstoli alwa 2 jam lebih ikut lagi nuntut bahwa malua acara bagi melakukan karena kita ikuti protokol kesehatan. Semoga kita keluar ayo. Coba kamu kanan. Sini aja. Sini. Pergi dia sama kaki besar. Halo. Tuh. Cheers. Ini nah. Ini Jempol. lihat, jempol. Mama. Arden. Yang situ Arden. Pakai celana ini. Sudah makan tadi? Sudah makan. Besok dia ada. Makan mama. Fatto una carafona, ma non so se stessi.
sehat untuk semuanya. Lalu dengan tatunaan datang bang Fedra Satuama ina dan Yamato Dalimaniha utusan Muyomo bah Fedra Satuama Tanubul Tahalun Hada baru gariade basuna sadania tanufuri adene simana Fedra Satuama Iramatua tanufuna adenia Tahalun Hada baru gare bah Fedra Satuama Tanubul ta'aluna hada ya enaha suguru sisi kosong bakal dalifusema marafuli na uyagonaha sino lasudiaka ya enaha sisabazita bona sabidena Artalian Zentrato SPD dengan Maurus Fedrianus Z2 Nifa Sumangima keluarga besar dua Masaki Bapak Ama religius dan Nenek Sama Masaki Nenek Ina religius beserta keluarga Fifu Nifa Sumangima Simanagoi pihak Nono Matua Nifa Sumangima Simano Fifu Berasa tua banua, hisa tua banua balasarande, basi manengoi berasa tua banua bahilinake. Nifos Sumangima, kepala desa Tarakani beserta jajaran dan begitu juga kepala desa Sihareo Sirahili. Nifos Sumangima, ira ama ina para undangan, sino berkenan hadir bazimah khuandre. Nifos Sumangima, ira sibayama satu sibai murongo na monozitoli basi manofefu ngasi batua sino berkenan hadir bagi Noto Andre tasuno balangi bata Andre sawagelo minotola ibe khuda kinoto sisoki sehingga cuaca sangat cerah mendukung para maluada lalahalulu bazimal khuande lalahalulu khuda bazimal khuande tabagia terbagian angka Rumawi 1 pendahuluan, Rumawi 2 acara adat, dan Rumawi 3 penutup. Pendahuluan 1 kata pengantar dari pembawa acara, Itete Sinuno Fangandre, Niolowesi, Bapak Satuane Keriso, Satuama Bapak Ama Reski Zendrato, Sitolu, Lifa Mahaga Morowi Bazoboto, Lifa Emada langsung 2 Masaki Bapak Ama religius, si Eva Lifa Nemao Sosalahini Talifuso Basa Tuam Banua Nifsalahini Danadaza Tuama Bapa Matalu Ama Fevi Zendrato
Coba tadi bagus. masuk acara adat Sarah Fangohai Baragare Babangohai Baragare adanya ila alawe baira matua matutuna kerasa tuama Yesu watu baitome basi manenda alawe yomo enao samosa idane utusan moroi bazo watu basamosa utusan moroi badome simano kerasa tuama ila alawe yomo ina samosa utusan moroi baza tuama ila alawe zo watu basamosa utusan moroi baza tuama ila alawe dome itete saya dan mesitou si sampo fede moroi sebab kepala desa si hari Sibahili dan kata-kata nasihat atau wejangan dan seterusnya. Ya dah masuk pada acara pertama, kata pengantar sedang berlangsung dan kita anggap sudah selesai. Ya dah masuk pada acara si dua, si Nuno Fangando, Nialohesi Bapak Satu Naik Kiriso, Bapak Amareski Zembrato, Mabee Lau Mino Ito sa ay no ifundray ta siya bangasi bazi malkabe bayo ba daro malabalangi ko fuado ni lomi ihalo bahe tarumali babado susuaya mi faluaya manunita mura pukusununu menuru 20 arua Yesu hal di faluno bae dua dadonu Yesu hal di faluno bae dua dadonu Yesu haube faluno wa eduade nama hewi sama matuna fatuna ni lauma hewi sama matuna fatuna saya sama terus sama oba sama hal Badelo walangi ama babadu nononya Yesu Kristo babadu gehani amoni o magaru fili de meso aya bazimane falawanu ande eno tororo genda aga ya aga sinorudo rahu banahia rasa tuama bagi nete sesuai aga ya dai izalo walangi ma ya aga sama sana mege noma oroina hiyama bairugi noma kama bagi nete ade no formation pour faire de comme jamais sana da lo walang ba fe funa soaya e be masuloni ma máximo a fanga da de ba fanga lulu jito ma o hetana funa ba boto ka de ma soaya no ila fe funga walan era de ma bazima kan ya da lo walang ima baba ma lua funga bata sibo ora tali musema Altalian dan Maurus Eduanus sebuah Izalo walangi atu-atuan da aga fefu basi malke andai keluarga besar si to darwaniha si manusia aya siapa ngasi tome baso bate abu fefu jino bulu basi malke andai hawifa bola la kami no walangi ada seluruh soaya tola to bali fanu no fomola kami do ni faluama basi malke andai boy farike ma soaya ya ugazang yaga era de dema si foi hana moni andai ina tola mo bola la halu ade si foto bazo masih walani loga soaya itarai dai irugi basil aitu ya duhu pengantar dia mohesi Bapak Satu Naik Kiriso ya dah masuk acara selanjutnya lifa mahaga moroi bazoboto mifa ema asutua masaki Bapak Amareligius kedua masaki mabei ginatu dan mungkin tadi na to kata-kata Ginawkita pada phone. Kato mo upay may sa kapit, upay kapit. Yahoo! Siufana nania migugu na kami yami na
setengah belum mau gimana mau toli ka taga daw mabatu mabumu o segundo mabumu tataga na tumema ati ang bulo ka di mana hata dia kita dia pagkapugapo apa na handa pwede talaga pag-uudot o niya sama tatawag na niya malalanyo ko na malasmayo nanti ko na malasmayo kung pagkapugapo sama tutuway na lihan mo fabul yang iba kapatan suhat mo bulungan kapagaya tangat na sampay hindi tayo bulugan na bulungan sa babiyatukon mo kuna natawag ka Falasan itu na sebaya mo kahit ito dahil na kapatid mga pito yung bulo ko dadamitan niya na layuki nila mo sa pagamiton magmagkari na kamumod na kapito ay kasmono hito mahitumi na siguro tawai dome daftar sumatore isa ba mag-usalaw din maadi ba ibu itu di mana magtabi maingat di ba abal kita bergantan lenuso sibayago makiri lenuso sibayago malinto lenuso sibayago mazibobi lenuso tuwa mamurubah itu lenuso tuwa mamurubah itu lenuso anu hanya utu talawa mamurubah lenuso anu salawat mamurubah lenuso tidak mengusahki tabi nafu alu pagu bat setengah amariski badale tabi nafu alu pagu batu mida Malaysia akid Ismail tabi nafu alu pagu batu mida lawat dari tabi nafu bat setengah mida akid akid masjid tabi nafu batu mida mengusahki mafi cerada oleh tabi nafu batu mida